إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسود سمتك ودايتي بمها بيفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے موضوع کی الرؤیا وفن ادالغن من دنیا کے علم دائرگا قدرتی گتوں علغن من نقری متواقع من می نتیجہ فن هو فنتا می هو فنتا فنو بای می ہوں ما یوسوسوے بای می ہوں افاوے ادی بای می ہوں حیرام وسوے ami huwa fenuge hagigata balalum ay wara muhimmu kame mi hama algon men komme mi hakos kun matila khantatta mi hen kamun mi kamuge hagigata balalum ay wara muhimmu kame huwa fenuge wahaka dakkayruga ilmerin miga khantatta ke bayan kurabwa fe bahuri ege teren furatama kamaka ilmeri mi bayan kurabwani فضل الرؤيا ومنزلتها في الشريعة الإسلامية. هو فنوج مايكان أدي هو فنوج مقام إسلامي شريعة. ديوانه مي بيان كربني أقسام الرؤيا هو فنوج باويتا وأنها على ثلاثة أقسام. هو فنوج تيم بين المري بيان كربا فبي تيم بني مي بيان كربني تعبير الرؤيا هو فن تعبير كرم وفي معنى كرم وبعض الفوائد المتعلقة بذلك أدي هو فينا كرم هري بإفادات حترون بيان كربني بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الرؤيا بين ميهم هو فينا بهيغتون كرمون دا كتا هو فينا مدوغا بين ميهم كنتتا كنغبا نباكو كنتتا كنغبا كوري كنتتا كا بهيغتون فصلنا من بيان قراني أمثلة الرؤيا الصالحة هيولفا هو فينوك بيان مثال إما فرتما هو فينوك مايكان إسلام دينوغا هو فينوك مقام. أما ما يتعلق بفضل الرؤيا ومنزلتها هو فينوك مايكما هو فينوك مقام. الله سبحانه وتعالى كي تقروانوك يوسف غفانا بهيغتون وحي قربا فبه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هما إفدائي كليغ فانو غير رسكلانگ كليغ فانو اختيار كروية رسول كما يوسف فانا بهيغتو يوسف فانا مخاطب كرب الله كربني. أما إفداي كليك فان غورس كلام كليك فان حبوية اختيار كروية ويعلمك من تأويل الأحاديث أدي كليك فان إكلام أنغنا دوية هو فنوك تعبير أنغنا دوون أي علم تاوغترين علم أي الله سبحانه وتعالى إكلام إرادة كروي ميها كدوا علم أي ويتم نعمته عليك أدي كلام نعمة كليك فانو مچن كلام فريهم كدوته وعلى آل يعقوب أدي يعقوب فانو آلو إمها بيكلم مچوس كما أتمها على أبويك أي كلام نعمة كليك فانو خاب فين مچا كلام فريهم كدو فدانه ميغ كورين أي إبراهيم فانا إسحاق فانا إن ربك عليم حكيم. هم كهرون كليك فانو رسكلانجي مولدين وديكم واحكمة بنت رسكلانجي. مي آياتك الله سبحانه وتعالى بيان كربني ويعلمك من تأويل الأحاديث. يوسف فان الله خاص كربي وفن تعبيرا
ekaleeg faana igi wada gannawa komme miyehu komme huwa fenefenigen ekaleeg faana bayan koddinas ekaleeg faana ge huwa fenuge maana igi wada gannawa ay allah ge hadratun ekaleeg faana devwa fawa khassa ilme wa yuallimuka min ta'wil al ahadith ay yuallimuka tafsir ar ru'ya huwa fenuge tafsir ege maana ki huwa fenuge tafsir ekalaange kaleeg faana unganna devwiye wafenuge hema maana iwakan mi ayatun eba enge wafenuge hagigate wakan algon menna eba enge mi ayatun ehem vegen allah subhanahu wa taala bayan ko devi yusuf ge faana wafen ta'bir ekalange unganna devi wa روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إمام مسلم كريم فانو صحيح روا قرباني ما يقول رسول الله عبد الله بن عباس كيبين قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال ادوها رسول الله صلى الله عليه وسلم كريفان كوتري كولغو نوا كريفان فردا كول كشف كل بي ايرغا ميستكم ميتبي او بكرغ فانو فاحي كولغ نماز قران اصحاب بكن تيبي او بكرغ فانو فاحي كولغ نماز قران ايبغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربان ايها الناس اي ميستكن انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة हम करवरुन नबी कमुग उफावर कमुग खबर तहुगे तेरे मिहार बाकी वेनेते हमें कनी हेवलफा हुआ फेने फियवा हिंगेचे हेवलफा हुआ फेन फियवा इतरो एच्चे देन्नेते नबी कमुग उफावर कमुग खबर तहुगे तेरे सबब कि नबी कंगे वन खत्म वेफा नबी कन्नी में भी में फरोग नबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन नबी कमुग उफावर कमुग खबर नो नाट तगिया मता हमें एं कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कंगे उति मिहार नी मिफे मिहार नबी कमुग उफावर कमुग खबर तहुगे तेरेगा हमें कनी बाकी वो कमकी हेवलफा हुआ फेनेके यराहल मुस्लिम औ तुरालहु ऐ मुस्लिमुन नफेन्ना हेवलफा हुआ फेनेके हमें कनी नबी कमुग उफावर कमुग खबर तहुगे तेरे बाकी वो नबी कमुग उफावर कमुग खबर तहुगे तेरे ने नीतांग बयान कुरबनी एक माने की को बातो नबी बेकलुन्ना की ए बेकलुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हदरतुन खबर तल्ली बेडागन्नवा बेकलुन तके अल्लाह के हदरतुन वही के जरिया खबर तल्ली बेडागन्नवा बेकलुन तके ए नबी बेकलुन्ना की ए बेकलुन एतिब्बवातन एक गतिब्बवनिको दुनिया के की हिसाब तहुगे खंतत्तंगे बेकलुन अल्लाह वही के जरिया के अंगवादे गायब के बाय कंतत्तंग अल्लाह उगन्ना अंगवादे बवा वही के जरिया एगो तुम हुआ फेनु के जरिया बस बायंग हेवलफा अलुन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाय कंतत्तंगे बा अंगवादे बवा बाय खबर तंगे बदे बवा एने कुरिन्ने के कंतत्ता नबी कमुग उफार कमुग खबर तहुगे तेरेन्ने माने की नबी कमुग उफार कमुग खबर तहुगे तेरें मिहार बाकी वो इन हमें कनी कमकी हेवलफा हुआ फेने हेवलफा मुस्लिम नफेन्नान परवल इमाम अहमद फी मुस्नदिही इमाम अहमद के रिवायत के मुस्नद के रिवायत कुरबानी मिन हदीस अबी दरदा माय रसूलुल्लाह अबू दरदा के किबाय करीफान विदारो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस वो कुरबिए अल्लाह के मी बसफुला बहे गोतु की कुरान के मी आयता बहे गोतु लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह हेवलफा मी हम ना बहे गोतु अल्लाह वही कुरबा फा बसफुले मी एमीहुम मरंग हाजिरवा वगतुगा एमीहुम के गातंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहमतु के मलाइके बेकनु फोनु बाणते रहमतु के मलाइके बेकनु फोनु बाणते एमीहुम एबेकनु वडाගෙන් ए हेवलफा मीहुम नंग उफायर कम के खबर देवानते उफायर कम खबर देवानते एबेकन सुवरगे हुरि कम के खबर अदि एमीहुम नमी आयत अल्लाह बयान कुरान लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह अदि एमीहुन्न वे दुनिये के हयात को सुफावरिकं अदि आखिरत को सुफावरिकं एमीहुन्न वे मी अल्लाह के वली वरी इन्न औलिया अल्लाह के वली वरी एमीहुन्न की ला खौफुन अलैहिम एमीहुन्न की एयबस बिरंग एमीहुन्न नुआमी वला हुम यहज़नून अदि एमीहुन्न की एबस इतामे एमीहुन्न नुआमी एमीहुन्न बे को तुम अल्लाह वही कुरबानी हेवलफा अलम अल्लाह के वली वरी लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया एमीहुन्न वे दुनिये के हयात बस उफावरिकं अदि आखिरत बस आखिरत हुरु उफावरिकं हर बनगे बेंगे ईश्वरुगे एवर बड़ उफावरिकं में नहीं
suwaruge ei hitangeri komme kamen etanugo watanen etanaki hitangeri komme eccelli bigen datan etanaki evro ufawri tanen nei ei akhiratugo puri ufawri kan aharmen emmen bes dannam den duniyege wa ufawri kamaki go ba duniyege wa ufawri kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bukan mi ayat ke tafsiruge ei hiya ru'ya salihah yaraha al muslim aw turalahu ei muslimu miha fenigen dahi wala fara ngalahu fenei ege zariyan enaya Allahge hadratum ilham takevvegenda huwafen ege zariyan enen ihsas kurawigende timanne mihiri mihureveni rangalu maguwakan tedu maguwakan timanne mihureveni Allah kalanga rasula engevi gotakkan timanne mihureveni saraka bay faritan ara kamemmi timanne rangala ulevekan timanne egeni kinenge duniye garuwan mengula mundar tafatu kan tattange bafenelola ekimiyunge gotan ula mundata mitibe fennani komme gotakan ulu kamuga vias matin ko 5s annani yenno enkam bayem mihun eba bune bayem mihun itaw besara amarangala heti manna men ula mumidani makka ge musyrikun gasmuni timanna mikura akanta mi gos kamek kamuga wanama Allah gadrutun azab ay no hayye azab na den no hege mane ki Allah timanna mikura akanta ka russawa kame emi hosmuni he hame egotan no baakam ula munda mi hun emi hun bagutun ko fana nati emi hun itangana ni timanna men mi ula munda ni hamarangala re mi genete netennun he gos kame mikahale tafatu manzar tang algon lolenge befene ten algon men hitam yarani timanne rangalang ulave kan timanne egeni kinenge rangalu magat timanne ade vijje kan timanne egeni kinenge sida magat timanne ade vijje kan timanne egeni kinenge hewle fami he gotuga ulave kan timanne egeni kinenge ilmeri midalwani enan ihsastake kuravigen daane egeteren en ihsas mi hewle farangala huwafen enfen geddi ege zariyan enan ihsas kuravigen daane enen ehureveni rangalak rangalu maguwakan enan ehureveni rangalu amalu takkan enan ekuravigen dani kombes gotaken ihsastake wanje heneta ehennuni kinetto miyaka yaginkam onnani nuata ena kinetto egeni timanna yammi ulen rangalakkan kombes ihsastake nuanya adi hinghama jehuma bese nuli bene efada ihsasen ena kan nuanyaka hinghama jehuma bese nuli bene ashabe kalum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalun ei emme hewla fajiru ebe kalun nan Allah subhanahu wa taala tafat goigotun e ilham takko devva fe bahuri ege terem bay be kalun ge aikulu maccan Allah subhanahu wa taala bay karama itta faala ko devva fe bahuri ege zariyan ebe kalun yagin we wadagen ebe kalun nan etibe weni haggu maguwakan ebe kalun nan kuriyad deveni rangalu gotakkan ebe kalun yagin begen dia ekantattawge sawabu den nabi be kalun be kalun Allah mu'jizat devva ehmi hunu dakkawa baawar kantange be kalun dakkawa ege zariyan be kalun yagin begen de be kalun ki rangalu salihu be kalun ka وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام ترمذي يكريك فانو سنن غريوا قربني ما الله رسول الله أبو هريرة كبين يدالون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربي إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب قيام كاربين النهيدوا قيام كاربين النهيدوا لم تكد رؤيا المؤمن تكذب مؤمن ميها فن هو فن دوغون اي كفيگن واكم بسنونه نوانه دوگه ebagotuge zamanuga mu'minu miha fenna huwa fen dogen nuane sida wegen daane wa astaquhum ru'ya astaquhum haditha adi emihunge tereng emme huwa fen sida wegen daani emihunge tereng emme teduweri mihunare teduweri wi warakan huwa fen sida wa mundane huwa fen sida wale bodwane e zamanuga mistakun teduweri wi waraka ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة أدي مسلم ميهان فنه وفنكي أي نبي كموجة سالس حباكولا إبّاي نبي كموجة سالس حباكولا إبّاي أي تدو هو فنكي دعني واقعي فهم بيان بجندانة أي كهينة تو إبّاكولا با أسفيودي ميتانغا فرتما إبّايان كربني إذا اقترب الزمان إجماعه كي إم فهم زمانوغا قيام كاربن النهيوغا وذلك عند كثرة الفتن أي فتنة انتهاء يتروجن دا زمان أي رقم نيجر مسلم كافر وقي قراء مهر أنني زمان ميار مهر أنني زمان مسلم كافر وقي قراء كنيجر نبان لفامي هم دنيا جينا وجن دانه إبا قطوع
ඉස්ලාම් කම්මතිගේ මීහකන් හුරවේනි වරන් හිව්වර හුරගෙන වරක් කෙත්තරිකන් හුරගෙන ඒ zamanuga ඉස්ලාම් කම්මති මීහකන් හුරවේනි ei muslime gotuga hunna mihaaya tafaatu goy gotum mihunga malama ittar raddugen daana mihunga furassar ta mihunga echiki unta ena raddugen daana efada halegga islam kammati huraveni hada hibren huragen ne mihaaya miharus kiriya amiti beweni beenumen nuwe islam kamga sifa mihaka dakka kalladugane islam kamga sifa mi istakunna enage kiben fenigen dan ladugane ama beenumani miharuge mihun ule gotam enawe sulen beenumani enage sifaves e mihunge sifata fadan unnan egotam miharmi edeveni adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bayen hadis basmurta huwa asfe bahuri e zamanuga islam kammati hunna mihage misalaki aimmachan anguru alifan kollage hunna mihage misale aimmachan anguru alifan kollage ena kinetto ulene e fada halatakan adi daane waake bahuri hadis tahuga bayan begen e fitunatak ginawegen da zamanuga islam kammatiga hureveni hada iman kamen hurejmiya kare bay riwayat hore mita shahidunge daraja ena libigen be mita sahabi be kalunge daraja ena libigen be mane ki eha iman termiya kan zamanuga islam kammati hureveni islam kammati miya kan hureveni kommes kahala isharat te kommes kahala hinhama jehun taken ena libe kamuga wanamata ehnu evves kahala madade evves kahala isharate Allah gadaratum nanna kamuga vejjiya ewagutu kahakatto islam kammati hureve e fituna veri zamanuga Allah ge hadaratum evves kahala madadin nannanya nuhureve islam kammati evves minaka ehem begen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis roge bayan kurawani e zamanuga e fituna tak ginavegenda zaman qiyam karvegenda zamanuga nabi kamuge alam nabi kamuge ufavir kamuge khabar take hewlafa mi hunna islam kammatiyati bimi hunna libigen dana wahaka ei lam takadru yal mu'minu miha fenna huwa fen eruga ekarigen besnuwe takzib dogwegen da mane ki dogen nuane nusida wegen nudane mu'minu miha fenna huwa fene den hadis ul qurawahmati wa qawluhu juz'un min 46 juz'an ei nabi kamuge salis habakula ebbaye nabi kamuge salis habakula ebbaye ei huwafen sidawe gemba huwafen tedu huwafen fenigen diun ei nabi kamuge salis habakula ebbaye qala ba'd ahli al-ilm mi basula behegotun bayin ilmerin bidala fomani inna muddatan nubuwati 23 sana nabi kamuge muddatu ite visar rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kama agen hunne ite visaru nisfu sanatin al-wahyu fiha ru'ya yaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm ege terem ba haru ekalege faanu na wahi ai huwa fenu gazariya ba haru ekalege faana wahi ai huwa fenu gazariya nabi be kanno feni wada gannawa huwa fen fuluta ki ai wahi kamuge kalifan wani hadis kuraba ekalege faana ba har wande kalifan nabi kan libi wada gati sure umru fulun sai sarwe kalifana nabi kan libi wada gati e nabi kan libi wada geddo hum ferigen ba har wanden kalege faana wahi ai huwa fen gazariya ekalege faana tedu huwa fen Allah subhanahu wa ta'ala dekki fayakunu dhalika juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah egotun ei nabi kamuge salis habakula ebba nabi kamuge salis habakula ebba tevi saru kalifan nabi kamuge nabi egeterem ba haru ekale fana wahi ai huwa fen gazariyai eg mane ki ei salis habakula ebba ei وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت imam bukhari ya imam muslim edebe kalunga sahih uga riwa kurawani ma Allah rasulullah aisha gafano kibai vidalwani awwal ma budi bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fi an-nawm emme furatam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyi ge silsila ferigen ai ekale gafana feni wada ganne vi tedu huwa fenu ge zariya ne ekale gafana feni wada gannawa tedu huwa fen fulu ge zariya ne emme furatam wahyi ge silsila ferigen ai fakana la yara ru'ya illa ja'atuhu mithla falaq as-subh ekale gafana huwa feni wada ennu gannawae dualuga alikam faden e huwa fen sidanu magotaka e huwa fen sidanu magotaka ekale gafana kan e rogo huwa feni wada ennu gannawae
ei emme furtan wahi ge silsila fergen ha goy ekade fana Allah eruga dekkevi sidaawegen watedu huwafen ehma huwafen ei nabi be kalna feni wada gannawa huwafen naki ei wahi ge teren himene bawaten ei wahi ge teren himene bawaten ei ehen kamu e gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwani sidaawegen wa huwafen naki ei nabi kamuge salis habaqula ebbe وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث السابق اسوديا حديث کے ام فہو لفظ کو کریفان بیان قربانی استقکم رؤیا استقکم حدیثا ای فہو زمانوگا میستکن مسلم نفن هو فندوگن نوانے එකමකු huwafen emme siidaawegen daani miistahunge tereng eeruga muslimuge tereng tibe emme teduwerinna teduweri wi waraka huwafen siidaawegen daane astaqkum ruya astaqkum haditha tiyabami hum kure ebagutuga e zamanuga tiyabami hum kure huwafen emme siidaawegen daani astaqkum haditha e tiyabami hum kure emme teduwerinnare teduweri wi warakan huwafen siidaawegen daane dalilun ala ahamiyati sidq mi basfulunge dalil qurani teduweri kamuge ahamiyat kama teduweri kamuge muhimmu kama wa an astaqun nas kalaman huwa astaquhum ru'ya ei mi istakunge tereng tedubas bunu gina mihaka huwafen sidaawun bodu wegende e zamanuga mi istakunge tereng tedubas bunu gina waraka huwafen sida wale ves bodu wegenda ademmiyoti wa amma aqsamu ru'ya fahiya thalatha huwafenuge baawitta huwafenuge baawittang ei tim baawaten ilmerin bayan kurobani huwafenuge tim baawate bayan kurobani rawat tirmidhi fi sunanihi min hadithi abi hurairata radhiyallahu anhu imam tirmidhi ekare fanuge sunan ko riwayat kurobani ma Allah rasulullah abu hurairah kiben idaluni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuraviye ar-ru'ya thalathun huwafen behige mani tim baya kare huwafen behige mani tim baya kare furutama bayaki faru'ya haqqun tedu huwafen haqbu huwafen sahha huwafen devana bayaki waruya yuhaddithu biha ar-rajulu nafsahu ei miha duwalu khiyal qurakan devana bayaki miha duwalu magadayan khiyal qurakan tatta ekantatta huwa fenuge fenigendiyo timmana bayaki waruya tahzinun min ash-shaytan ei shaytana ge faratun anna hitama veri birweri huwa fenta ei timba emnoti bayan qurabba fa'il mari huwa fenuge furta bayaki haqq huwa fen sida huwa fen devana bayaki ei miha maabad duwal visna fikru qurakan tatta reganu nidima ba fene ekantatta huwa fen e members nabas enge kantatta nge hama tajriba kurai fauna kanta maabad duwal kamaka visna fikru ko fika mugawana nuwata maabad duwal kamaka mashghul we ulafika mugawana ma ekamaka guligen degandange huwa fen fenegen deba es bawaten huwa fenuge den timmana bawata kamyoti ei shaytana ge faratun anna huwa fen ei birweri huwa fen takahitama kurani huwa fenta هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس كل ما يرى في المنام من الرؤيا الصالحة مي حديث بيان بكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائد قلون ميها فن كم هو فنكي صالح هو فنوكا صالح هو فنوكا مي حديث بيان بكم بدي ميها فن كم هو فنكي إيجا تعبير وينجتشنو إيجي بيان هو فنتهوكا تعبير ميهونني بيان هو فنتهوكا ورقنا ميهم سوال تقرا مسألة مي فين هو فينا بهجوت ديني كمفلن هو نمي بس فين هو فينا بهجوت كم مسيل مريا كقولا يكمل واقع دكان إكما كو ديني بس كم كان جينا أهمية كم بس نودة إم مجينا عنا سوال تاو كتير إم مجينا عنا سوال إن هم مي هو فينا بهجوت यार हम यहाँ कम में कोता हूँ ना सुबह फैना बेगो तो सवाल कुरान की बेगें रेगंडे फदा हुआ फैन फैन एबा बिरुगाने एबा नुले फाक मुड़े भी यहाँ बस बिरुवेर हुआ फैन फैन नहीं माँ बिरुगाने एबा हेलार बन उदास फमिया दें दुबागन ने के माना होता एक हकीकत को तो बला एमेनु बाकम ले मी हास एम मी हदीसुं अलगोन नगे बेंगे हुरिहा हुआ फेना की एक ताबीरन ओइन हुआ इचनु का बायन हुआ फेन तो ताबीर में उन्नने एमा हुआ फेन तीन बायकन इल्मरी बस रहमती हमें फदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस फुलन से साबित वनी हुआ फेन तीन बायक बेगन दाकन एगन देह वनी कोम्मे हुआ फेना की एक ताबीरन ओइन इचनु का कोम्मे हुआ फेना की ए रंगल इचनु का सवाल हुआ फेन नु का कोम्मे हुआ फेना की फमा यराहु इंसान फी मनामिही मिन अल मुफज़िआति वल मुज़इजाति फहुवा मिन अश-शैतान इंसान रेगन हुआ फेन फेन्ना एना बिरुवरी कुरानी विकंतत्ता एना हास कुरानी विकंतत्ता ए शैताना के फरातम वाकंतत्ता के ला यहज़नु अल मुमिनु बिज़ालिका एक सबबु मुमिनु मिहा हिताम कुरे
biruganena sababu وما يراه مما يعرض له في يومه وليلته فتلك الأحلام بيفهر إنا دوالوغا إنا فكر قرا كنتتن هو فنوغ إنا مشاهدين بده إنا ما بدك مكا مشغول ونيما إنا هو فنوغ إكان مشاهدين ده فتلك الأحلام إيام مكياني بلاه نوتا حقيقة النواه هو فنه أي إيغا تعبير النواه هو فنه وأحاديث النفس تعرض له في اليقظة فيحلم بها في منامه مواهك بيان بيجدي إنسانا دوال إنا فكر قرا كنتتا إنا خيالك جنة كنتتا نوت إكما كائنا مشغول أولي كنتتا ريغنا فنجنديون يمكن أحلام علمرين روى البخاري ومسلم في صحيحيهما إمام بخاري إمام مسلم إذا بيكلم صحيح ورواية قرباني من حديث جابر رضي الله عنه ما ينظر رسول الله جابر غفانه وكيبين بدارني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره هذا هو فنفرني ما بيروري هو فنفرني ما وتهيتام قراني هو فنفرني ما كنت قران جه غوي من حديث كبيان بكم بداني حديث القرآن تبعه من قرمي هكا أين نوره فده هو فنفنجيا أين نوره فده هو فنفنجيا فليبصق عن يساره أينك كناي فراتا كلا إكوغا أين فملاشه ثلاثا تنفعل ميكوتا كلا كايكو تيكون أين فملاشه واي فراتا تنفعل وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا أدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنفعل كيارينا أعوذ كيارة تنفعل وليتحول عن جنبه الذي كان عليه دين اينا ندان ابغوت اوي فراي هو فنفنونيرو اينا اوي فراي نون ان فراتن امرلاش تين كامن بيان قرباني بيروبري هو فن نت هيتام قراني هو فن جكان تك قرانجه فرتما كما كي اي اينا هيلا فاينا غواي فرات تين فارفو ملاشه يفهوغا اينا اعوذ كيارتين فهارو يفهوغا اينا ندان اوي فراي نون ان فراتن اينا امرلا دن نداش اينو هو بدل وغندانه هو فن الدنيا كان نفنا وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث امام بخاري امام مسلم ده بكلام صحيح وروايه قرباني من حديث ابي هريره رضي الله عنه ما يقول رسول الله ابو هريره كبين بداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم فان راى احدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس يبامي قرمي كان ان نوره فده هو فن جكم غوانما تدوار تدوه نماز قراه ديركو نماز قراش نيس غوته ديركو نماز كون بيرور هو فنفنوني ما تدوه وضو كل لكن ديركو نماز قراره ولا يحدث بها الناس ادي هو فميستكون كيانو ديش هو فميهم كيانو دير نبا هو فنفنجيا ميهم كيادي جنوان رانغل هو فنفنجيا هو فن كيادن جهني كما كيادن جهني بس خاص ميهم ඒන රොහේ ඒන යමෙදුව හසද වෙරි කන්නු බහට්ටා කාලමී උන්න දන්නමී උන්න මුවෆෙන් කියා දෙජේ ඉරංගල මුවෆෙන් ෆෙන්ජියා කොම්මෙ මිහ කන්නු කියා දෙරේ කොම්මෙ මිහ කියා දිගන් වනේ වාකදි ෆම් බයන් දෙකන් දානේ දැන් නුබා මුවෆෙන් ෆෙන්ජියා එවස් මිහ කන්නු කියා දෙරේ එවස් මිහ කන්නු කියා දෙරේ බිරුවරි මුවෆෙන් ෆෙන් කීවෙගෙන් එවස් මිහ කන්නු කියා දෙරේ නොති බයන් දෙක ඒ බයෙෆ් ෆහරු نباه هو فنوني ما ميها كم كيا دني ما إينا ديفانا خبره مثلا كده مروان ولا كهلا خبره كي تيجي بيفا دين كين التوان دين إينا كان هين هم بجوا من نولي بين دين ودا سفهم نان مول حياة ودين باقي أموريات واحد مروان بيها يقولون إينا إفاد خبر اللي بيجن نوتا إينا دشمنك وحملات دين ولا كم خبره نوتا إينا بدو مصيبات الجهن ولا كم خبره إفاد خبر مية متعبير دوغو تعبير كم غبياس باي مية غبتي بدن دان كم دوا قرامين كم هو فنكيا دينا كس إيك مانا بيان قرامين غبولة نوستان نمي قرآن کے معنی حدیث کے معنی بسودن نمی هو فن تعبير دن نمی كم دوا قدن ولا باي مية ولا واقص فهم بيان بدن دان هذه إفاد باي مية غباي كهلا خبر تانغ بدي إنا هيتان راي تشينغ بابونه أدي مية غدن تيدو كوجين إنا بنايتشي إفدا هتام وري خبر اللي بنيما فينونو هو فينفور بدن إنا هتام كورنجه كالا كم كوريمتي يجمع ميداني إنا إني هذا كيا دينو غسابو إهم بيجن الله كنبي منا كورباني إفدا نباه هو فين الجيا إبس ميا كنو كيا ده إبس ميا كنو كيا ده يرون فكر كورا كنو جيه نكمل
ඒරුම් ෆිකුර් කුරා ගන්නු ජීහන මිය කන්නු කියා දිනවක එකමක මිසාලක බය මිහුන එකට කියා දිනීම ඒ හුව ෆෙනුගේ සබබුන් ඒක තාබීරුග බය මිහුන් බුනා ඉච්චි එන ගබෝලකුන් ඒගේ සබබුන් ෆෙනු හුව ෆෙන පුරමා හිතාමවරි කාන්තත්තගෙන කුරිමති වෙකින් එබදේ abadu fikur kuranje udas we fahun nange bajiye ehem muge sabon rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurban ibsmiyaka nukiyade amma ta'birur ru'ya fa huwa ilmun sharifun khassa Allah ta'ala bihi ba'd anbiya'ihi demeti ta'birur ru'ya wa fen ta'bir kurun mane ko fen tafsir kurun ege mana kurun ei maayvegen wa ilme Allah khassa kuravvi bayakan ekalaage devwa ilme komme mihaka devwa ichno ei kiye adi gurwana sunnatuge ilmun wa mihakan adi amutungen wasli bene gurwana sunnatu tami e ta'bir mi kureveni wes wa fen ta'bir mi kureveni wes gurwana sunnatu den gurwana sunnatuge ilmun wa mihaka kinetto wa fen ta'bir kurange algon me tere ba mi hum svegos siganne bay mi hum algon me tere mashhur we patibe edurun kuriga mi hum wa fen veruni mi hum kare midani sama kiyare deranga wa fen ta'bir bunele ama huwa fen kiyare dera bunela de tabir kinenge mi on tabir bunade kon echche zariya kon dalilek ge zariya mi huwa fen tabir bunade yar mi ilma khas be kalum mi huwa fen tabir qurwa fa mi wani qur'ana sunnatu ge aliga qur'ana sunnatu ge ilmun wa mi haka kinetto huwa fen tabir quran egeni ema ilmirna inge kan tattammi ilmirna inge kan tattammi amma mi hunna kanne ge huwa fen tabir Kurak ngadi kamaddawa kurkam gawias kom yagas idalwani amma ta'birur ru'ya wa fan ta'bir kurmaki fa huwa ilmun sharifun ay ma ivegen wa ilmeke ay khassa Allah ta'ala bihi ay Allah subhanahu wa ta'ala khassa kur vibaya kadeva misalaka ba'd anbiya bayn nabi be kanna Allah ilmu devva fa wa awliya hikalaga bay wali weri be kalunna yawla fa salihu be kalunna devva fa misalaka nabi be kalun geteren rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaleeg faana huwa fen ta'biruge ilmu Allah devwa faani asaw be kalun ekaleeg faana huwa fen kiya devwa adi ekaleeg faana komme duha ko badis namaz kurawwa ekaleeg faana assamana asaw be kalun kuren tiya be kalun geteren e bayin he reega rangala huwa fen fenunu be kale ei ekaleeg faana wara lobi kurawwa kamen ei he rangala huwa fen essewuma كم كم دعاء كوسه كريفان فتح سمادين ما لبافا ذكر تسبيح إدارة بفا أساوي كلنا سوال كروا ميادو ريغا بس بيكلكو نعلو هو فند دك ودا كتينه إما إكليك فانا الله علم دبافا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم دبافا وني هما يفداي إكلاك سوالي علم كترين يولفا باي صالح علم نفس علم دبافا ege tereng sahabi be kalum ge tereng mashhur be kalum nakimi ilma misalan awwakur gafan ekade gafan ilmu libe wadagen fani wa min at-tabi'in tabi be kalum ge tereng misalan muhammad ibn sirin ekade gafan foi fotem vesli wa boy ta'bir ar-ru'ya kiya fote ay muhammad ibn sirin li wa fote wa ghayruhum min as-salihin fi kulli zaman wa makan adi hama salih alum ge tereng hama huriha zaman ge suriha tanek gas efada bay be kalum allah subhanahu wa ta'ala ilmu devafa ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا ألا يقصها على كل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من إرشاد دفافا هو فن ميهكو كم ميهكن هو فن كيادنما كم ميهكن هو فن كيادنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من إرشاد دفافا إمام أبو داود كريفان سنن كريوا كربني من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كربني حديث كربني ولا يقصها وفن كيادي كنوان إلا على واد إن لو بوا هنگ دي ميهك فيها أو ذي رأي نوتا دن ميهك إكن دن ميهك نوني وفن نكيادي وفن دن ميهك نوتا إنا مدوغا حسد وري نوا كهل ميهك حسد وري نوا كهل ميهك هو فن مكيادني إكم من تعبير قرا كنو إنا هو فن مكيادني إنا كن هو فن فنج كن خام كلادي سارك باي ميهو إنا هيو دي رحمة ترنا إبا كيادة تاريغة من النبي هو فن الدكوني إكم مهنge تعبير هودا كنو إنا كي تعبير بيان ko kurave femmaruge mi vesnu misalaka
ekama ko seba kiya deve ei enan hewede mihaka wati hewede mihaka wati ena rahmeteri ka wati eba kiya de ei ene hasadeveri nuane kala mihaka bai faru hewle fa huwa fenunima mihako hasadeveri sedane misalaka yusuf ge fanu ge akhu yusuf ge fana hasadeveri emme famu kamaga natija ka vegendiyei yusuf ge fana meduga ekale ge fanu ge akhu kantak kuri goyoti yusuf suratu Allah bayan kuraba janggali ge tere gos balek ge tere kali fanu ellali e huwa fenu ge sababu ekale fanu feni wada ganne aadya khilaf rangal huwa fene main huwa feni wada gati e huwa fenu ge wa ko bayan melen dane ege zariyan ekale ge fanu ge akhunta ekale ge fana hasadeveri enkam komme mihaka huwa fen nukiya demiyoti angawafa ei hiolafa huwa fen kam gawiyas wa min fawaid dhalika alla tu'abbara ar-ru'ya ta'biran khati'an aw bima yahzin sahibuha egota komme mihaka huwa fen nukiya demiyoti angawafa ege faida tahuge terega ifada yaki alla tu'abbara ar-ru'ya ta'biran khati'an ei tibaya bay faharu e huwa fen nubako ege ta'bir tibaya libigen gadane nubako ena ama kiyadini ena hiyena ke durake ena ingene timanna e huwa fen kiyadini ma huwa fen gamana ena kiyadini e kashigem vege mana ena nubako libigen diu ekamuga zariya ena muri umuran nitama kuran jehidana enkam ei fortama faada komme mi akan nukiyadeshe komme mi akan nukiyadere ege teren fortama faada ki ei tibaya e huwa fenuga ta'bir nubako libidane tiwe aw bima yahzun sahibuha nuwata tiba hitama kuranje he fada gotakan ege ta'biru libigen gadane ege sababun tiba muli umuru hitama kuranje hidane e huwa fenavure ma bodo kametta e dimag muli umuru hitama kuranje misala kammi ko e fada ta'biru be buna demi ale marukari ume ege dali e mane marukari wi kame nuwata kalege aidage mi hak marwan mule kame ege ne bayan kotte nuto kaliya bodu dushmana ko hamala edde mule kame nuto kaliya bodu wegenwa musibat je mule kame efada manen ena lipunima ena ekamuge sababu muri umuru hitam ko faane muri umuru hitam ko fa bayen me ho fe veronima eba bunete kurige bahuri mi mura difa kalege maru oti khandumati gaye denge mi ho khando datura kanna ara ne fada mi khando datura kanna ara bayen mi ho kalege maru oti matinda wote ge daturu kurani kore matinda wote kanna arambiru efenu huwa fenu sababu komme gas mi fada kan takkuri mati vedana tive mi oti mana kurawafa komme mi hakam huwa fen kiyadinu wa amma al akhta'u allati yaqa' fiha ba'd an-nas fima yata'allaq bir ru'ya fanadhkuru min dhalika thalathata akhta'in muhimma den huwa fena meduga bayin mi kura kutta mihri ege tere muhimmu tin kame mitanga bayan me famiyoti furtama kamyoti al kadibu fi ru'ya bi an yad'i annahu ra'a kaza wa kaza bayin mi hunge ade mi huwa fenen nu fenunas mi hum kare go seyare ega timanna mi eveni huwa fenen dekuni mi hama amu kame alun fenna nama emme geterega uriha ma holenga uriha tanega sonna kame mi bayin mi hum mashhur welam foni kandala bayin mi hum kariga osse babune timan narega mi eveni huwa fenen dekuni adi bayin mi hum fa kolla kaliya be go tonde ge timanna mi eveni huwa fenen dekuni ekama ko ena nu deke dogem mi hadani bay farmi hum kurakan tattami al kadhib fi ruya bi annahu yad'i annahu ra'a kadha wa kadha wa lam yara dhalika bay mi hum dawa kurani ena mi eveni huwa fenen kama ekama ko ena nu deke huwa fene ena dogu mi hadani rawal bukhari fi sahihi min hadith ibn abbas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala imam bukhari kade fana sahih ka riwayat kurani ma ngor sunnavi abdullah ibn abbas ke kibai anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hama karna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurani kama man tahallama bi hulmin lam yarah kullifa an yaqida baina sha'iratayn wa lan yaf'al rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurani mihakan nufenna huwa fenunu kama dawwa ko finiha dannashe giyamed dohoge enaya taklifu jessenete de godamfu de meduga gojjaham kinen ena baane walan yafalena kama nuswane kama ko majbur kurave ekama ko sene taklifu jessene nukurave kamegge taklifu jessun ei emme bodo en azab nukurave waru kama jessu nukurave waru anika nukurawuniyo maafuwa kahale gotakan numne
maafuus nuwa ko teina majbur kurevene degodam fudde me do gorejja kine degodam fukujjani nukurave waru kamejjessene naya giyama eddahu takulife gotuga ei azabe hagigatuga maane ki nufenna huwa fene fenu mukamaddawa ko feniya ama ei bodu faafain ei bodu faafain ei akhiratuga waid ekkanda edi faawa komme faafay ki ei bodu faafain ei hemma nufenna huwa fene fenu mukamaddawa kurma ki ei bodati faafatahu geteren himene faafay mistakun hama aamuko kongule kamemmi mistakun aamuko kongule kame ehennuni ena mashhur wela ege maqsad tahu geterege ekkama kena mashhur wela anekama kiyena miyun kurmati foni kandalan hama foni kandalan ehennuni ena ge akha hingama jassala niratas maqsaduta e gotam nufenna huwa fenu mukamaddawa kurma أدونا ببيان قرآن اعتماد بعض الجهال من الصوفية وغيرهم على الرؤيا في الأحكام الشرعية من تحليل حرام أو تحريم حلال ونحو ذلك باي جاهل يقين قرأ مثالك صوفي نتنا صوفي نكي أيدن الله سبحانه وتعالى هريها تنقه هريها اتشق ودقم واكما دوا قرآميهم صوفي نكيا ميهم نكي منك شركو عقيدة باي emihunge terem bay mihun dawa kura gotuga huwa feno ki ei ege zariyan shar'i kantattake kanda edidane kame shar'i kantatte kanda edidane kame misalaka halalu kamen haram nuata haram kamen halalu fada kantattan huwa feno zariyan vedane mane ki hewla farna rangalu mihaka emihunge terem misala sufinge terem bodu mihaka huwa feno fenidane misalaka kame fenija e dini kama kavvegende ekanta dini kama kavvegende मिसाल का दादी फहम वालों में तेरेगा मशहूर वेगंदिया सोशल मीडिया का मशहूर वेगंदिया का में मी हराम के दरवान का फिर नुआ फिर निकमा एनु वरा बड़ा फेसबुक है तंतांग का मशहूर वेगंदिया वाह के में ना फिर नुकान दत्ते है कि वाह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मी फिर नहीं हुआ फिर होगा एक अलग फानो ना कैरियंग ऐस मी निकामे उम्मत बयान कर दिनो मम्मी बुनानी dengena ewah ka bayan ko dem kimiti mieni bay kam ganna di fi mi hamita sawa mi huwa fen ko mi ka fenu ka hama fedan rajye ka bay maulud ka behe ko tunga bahuriya sa mauludu algono mi kiya ole puri zamano ko kiya ole mauludu ta kommes mi ka kar do kanne kommes mi ka huwa fenu ka fenna niyo ena karing allah nabiyya wada gati wada ga mi gunani e maulud ena unganna devva ekari fan hadis kuru kamange na ya mi ummata nistakuna unganna de timan kale fan awharama kun timan kale fan nukurawunu kame kemi kale mi tunganna de bala egenge dalil kurani kon kama ka allah ga nabiyya din furi hama nukurawwa awhare wadagen kama ennun to mi yakan huwa fenuge ekari fan wadagen mi hadis kurawani mi wani kame ummata unganna de mane ki ekale ga fan furi hama nu okkamettai ega mane ki ekama ko allah subhanahu wa taala hajjatul wadaa ge duwahuga ekale gafanu ge macchak qur'anu ge aibba wala bahwati al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina miyadti man allah tiyabami hum maccha tiyabami ge din furi hama ko devwa fi din furi hama ko devwa fati allah demmi dinan ituro eche veddene to jaage vesne egotam miya ko fenuga egotam dawa ge e buhutanu dogen ei yang amalu ko fimi hakos faaferiwane edi adwa hay tastiu ko fimi hakos faaferiwane adi e dawwa kurimiha faaferimuge iturum ekan alun hadam bahatan diana huwa fenaku mihakan sharwi kame sharwen nukurevene ei insan kan haggen nun ei kihame kan nabi be kan allah devvi haggen ei enum be kan allah be kanum fiya itur evesmi kan allah habu devva fe egotab guna fi miha ekkolakunge dawwa kurani nabi kaman ena ei haran kame kadedigen emme bodati faafata uge teren faafa egota nabi kama dawwa me ena buneve kahale nabi kama nabi eketiman neki ei ma shar'i kame dini kame sharwen nukure wena huwa fena kunniyaka ei kitamme bodu huwa fena fena kame kes bay faru shaytana ibade ena tafatu shakalta uge tafatu surata uge ena kariya bay far allah ga sifaaga allah kiya kan bay far shaytana huwa fenu ge badakka e kahala bayin ecche bakiyade shaytana ga faratu den tedu ena bayan kuram be mista kuna mi dini kame ke mi dini kame mi kan tiya bayan kurare legati wanna huwa fenu fenije ei kum metanegge mi hekkamuga makka mi hekka ves madina mi hekkamuga vias
huwa fenakun evves kame sharu ennu kurevene huwa fenakun evves miyaka sharu ennu kurevene evves kame ei kandedigen warab boduwegen faafa idan walaysa min dhalika an ya'mala al-'abdu 'amalan salihan fayara ma yubashshiruhu biqabulihi aw naf'ihi enkam mi vidalwani egota baage huwa fenuga fennakantatta ekantattakan evves miyaku itubar koggennuwane itimad koggennuwane gabul koggennuwane den timmane mi bayan korwani laysa kullu man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manamihi yakun ra'ahu haqqan hatta yarahu ala suratihi al-haqiqa allati kana 'alayha sallallahu alaihi wasallam vidalwani komme mihaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fenuga fenu ei ekalege faanu fenunu kamuga snu belevene komme mihaka fenume misalakan hadisek gaase bain rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabani man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqdah fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabani timan kalege faanu huwa fenuga deke fimiha ene timan kalege faanu e fenuni hama hela huttay kive ei shaytana timan kalege faanu ga sifa fuluga na devene shaytana ka na devene ege mane ki shaytana ka nu dekkene timan kalege faanu ga sifa fulaku huwa fena kunu dekkene ne ka ema timan kalege faanu huwa fenuga fenijia ege mane ki timan kalege faanu hama asu sifa ga fenuni hadis ge mane mi hadis ge mane a begotum ilmerin wara ikhtilaf febo tafatu mane tangil men kurabba febo ehem vegen imam zuhuri ekalege faanu ge zamanu ga tabi be ekale faanu ge zamanu ga bayem mihun ekalege faanu gari han ade emihun nan allah ge nabiya huwa fenunima egotan as egota khabaru dinima imam zuhuri vidalwe emihaka siflana nikan ekalege faanu fenunu goin harma sifa koddere den emihaku sifa koddeni mi henne ekalege faanu hunne bi mi henne ehenne egotan emihaku sifa koddinima imam zuhri vidalwe bay fahar khali adinu deke kale faana akomme aka sehma eba enge komme mi hakan kale faana huwa fenuga fenun adi eye kale faana fenun kam ganu belevene kama eye kale faana astu sifaye kiya fa fenun kam ga vias komme mi haka ekale faana fenun eye ekale faana hama sifaga fenun kam kanu belevene den e huwa fenuga ta'bir ilmani kurabba fani ene ki hiula fa mi hekama dalil kure e huwa fenu nuwata enage nimun hiyogotuga nimigen ya dankama ummid kurave efada huwa fenuga sababu mane ki efada mihaka rangalu mihakan hagigatuga sekere fanu huwa fenu fenijje kamuga wanama astu sifaga fenijje kamuga wanama ege mane ki enage nimun hiyogen diumuga ummidu ebote rangalu huwa fenenge ehengam ilmerin vidalwani hewlafa mihaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata eggotan amalu kuramunda mihaka ekalege faanu huwa fenuga fenijje ege mane ki enama heda hutta ekalege faanu fenunu fadae ei hama e hadisun ge badalilu kure rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuramani e hadis ga man raani fil manami fasayarani fil yaqdah huwa fenuga timan kalege faanu fenijje mihan heda hutta timan kalege faanu fennane evesemmana ege mane ki ekalege faana ena baddal qur'ane badal qur'an konda sorgege baddalwane hema ei dalileke enage nimu rangalu gotu ganni migen gadane kama oi dalileke maneke suwarugyan ena wannane kama ei karifan fennan komu gotu suwarugyan ennundo suwarugege fennan hema e imane singen kurabwa fe bahuri e hadis basuluga den mi vidalwani wa minal amsilati lirru'ya salihah hewlafa rangalu huwa fenuge bay misalata ru'ya nabiy sallallahu alaihi wasallam deme bayan benge de rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fenuge fenun ei hewlafa huwa fenenge rangalu huwa fenenge ei mi hadis ge macca bina ko imam bukhari imam muslim riwayat kurabani man ra'ani fil manami faqad ra'ani timan kale fan huwa fenuge fenijje miha hama karawarun ena timan kale fan deke fiye ena hama karun timan kale fan deke fiye fa inna shaytana la yatamathalu bi sababaki shaytana ya timan kale fan ge sifayek na devene shaytana ka na devene ehen kamun timan kale fan huwa fenuga fenijje miha hama aslugas e fenuni timan kale fan ekam bayem mi hunge bahuri hama alu gondak bes bayem mi hunge boru kiya difa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fenigen bayem mi hunga asa kale fan go sifa bayem jinniyek ge sifa puretek ge sifa e bahuri ko bayem mi kale fan hunna sifa to la riti be kale fan
bay mihunge bahuri kala misalus genes diva bihenne timanna marab biro veri gota kare kay man huri ehem biro veri gota ke kare fan hunna e kare fan ki asaw be kare bala abdullah ibn salam e kare fan furatama de ke wada gen do huga vidalwani ei dogwariyegge munen nune ki dogwariyegge munen nune ki yahudiyen ei furatama abdullah ibn salam yahudinge bodo ilmeringe tenen be kale amay kare fan fenuma ko islam vech vidal vi timan kale ge fan kare fan ko munu fulu furatama fenunu bagul timan kale ge fan bune vijje ei dogwariyegge munen nune dogwariyegge munen bay me birweri gota kare kare fan miden kina kabul kurayana ka komme akas sunnata ek gotan ule mihakatta ekare fano fennani ekare fano ge aslu sifa fuloga ya sunnata ek gotan usule mi hengena gene sunnatu ge ibs sifa ek gaya den allah ga nabiya ene furihama sifa ge fennas fennas kine genange allah ga nabiya ene ki men sunnatu ge ibs kala alamate faalwa mi hennu ene ki akom me akas ilmerin hemre idalwani hiulafa kon ule mihakare rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu sifa fuloga fenigendan ومنها ما فدان صالح يولفا هو فنو كتريك بعد رؤيا يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام دك وڈاگن هو فن یار هو فن سیدا بدان بر زمان فهو بس مثال کم فن واگتو ارے فن نیم اندو سیدا اي لازم نو اي کی نکم بلوا يوسف عليه السلام فني وڈاگن هو فن وهي حرفهم سیدا گن دی وهي حرفهم اما هو فين سيدا بدان مرزمان فوغش يوسف عليه السلام هو فين فلو اي هيولفا رانغال هو فين تاو گترين هو فين اي එකලේක ෆාන فني වඩා ගන්නවනි إذ قال يوسف لأبيه يوسف ගෆාන කලේ ෆාන ගවප්පා فلو يعقوب ගෆාන විදාලවනි يعقوب බප්පා فلو سي نبي بේකලේ يعقوب ගෆාන يوسف ගෆාන කීයි خودු نبي بේකලේ බප්පා فلو نبي بේකලේ කාෆා فلو نبي بේකලේ මුනිකාෆා فلو بس نبي بේකලේ يوسف ගෆාන බප්පා فلو يعقوب ගෆාන याकूब गफान वप्पा फुल इसाव गफान के वप्पा फुल इब्राहिम गफान मुली आइला एक को नबी बेकलुंगे आइला यूसुफ गफान के गफान के वप्पा फुल विदाल वी हिंदू का या अबती ए लोग वप्पा इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन हम करों तिमन के गफान हुआ फेनु के देखे वडागन फीमे 11 थरिया इरा हंदु तिमन के गफान सजदा कुरान को तिमन सजदा कुरान को हुआ फेनु देखे फीमे कोम्मे अगस याकूब के फान बप्पा फुल की के तो यूसुफ के फान इरशाद दे नसीहत दे धारी फुला नामनवती हुआ फिर अखु नकियानु देतीगे बेबे नकियानु देतीगे एरु फयकीदू लक कैदा कले के फाना में दुका मकरवर हीले इतरी कंत के कुरान ते हसदे वेरी उमुगे गोतु එහෙම වෙන් ඉල්මරින් විදාලවනි ඒකතර රංගල हुआ फेन फेनजिया हेवलफा रंगल तिमायන් हेवदे मीहकम मेनुविय हुआ फेनु किया देश එහෙන්නුනි හසදෙවරි වේදාන මේ හුව ෆෙනා මෙදුක හුරි හා සමාන ගස් මියුමයි හසදෙවරි වමු අයි එමයි හසදාගේ සවබු වරප්පඩු ගෙල්ලම කකුරු මතිලාංජේ දාන ඒගොතු යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම එකදී ෆාන කුරි මතේ වඩාගෙන ලවි බොඩු මුසීබාතේ ඒ අහුන්ගේ ෆරාතු එබ්බෆා අහුන්ගේ ෆරාතු එකදී ෆාන කුරි මතේ වඩාගති බොඩු බගෙම්වා මුසීබාතේ ඒ එකදී ෆානුගේ 11 ahun tibbevi bunyamin alagen 11 ahun den mi bunyamin ke kalifana ebbade ebbafa den tibi bunyamin ke kalifana wor kuda den tibi diha ahun ei ebbafa wakibanduge mi hun ei ebbafa wakibando emi hun ke kalifana meduge ekantak ko emme faun ke kalifana gos jangali ke terage mos balakavs illa kommiyagas mi huwa fen teduwegen midiyai vihi harafahuga එකලේගේ ෆානුග අහුම කලේගේ ෆානු ජංගයයෙන් වස් වලක් ගෙතරයන් ඉල්ලා ලාෆ එකලේ ෆානුගේ හෙදුමුගා ජනවාරග්ගලේ උලාගෙන් ඇස්සමි ගුණනි ඒ බප්පායේ උල් ෆෙත්තිමන්නගේ අහා තිමන්නමගේ අහා කෑලාෆිය තිමන්නමෙන් කුලෙන් දියයි තිමන්නමගේ සාමාන තක්කාරිය එකලේගේ ෆානු දු කොල්ලාෆේ චිබෙලේ හෙට්ටු මට්ටකා තිමන්නමෙන් ආරුගා ජීවබෙන් ඇස්සතිය එකලේගේ ෆානු කෑලාෆේ අප්පතිමන්නගේ මෙන්ගේ බස් ගබුණු කුරඤ්ඤමිය තිය එකලේ ෆානුගේ හෙදුන් ලියාත ඉත්තේලි එකලේ ෆාන බගුතුන්ගේ වඩාගෙන ෆිය දොගුකම හදන්නේ दोगुगं यादन कोम्मे का समीहुंगे एकले फान बलक गितरें इल्ला देन ए वल कैरियर फिम बला अबयका एकले फान फेनिगे एकले फान नगंगुस मिस्र विक्काली मिस्रुगे रसगे फानु एकले फानु गति ए गेतरे गुंडा एकले फानु बोडु फुलुई कोम्मे का से बोडु फुलुवेगन एकले फान गति एतनुस बोडु मुसीबा ते कुरमति एकले फान की हारी तिबे एकले दुनिया का अल्लाह लविन मरीति फिरहिना आई यूसुफ फान एक सोगुगे तब्बार अंगिन नफितुन वेरेगन दिया
fitunaage sababun hudu rasge faanuge ami kamal zulekha naves ekalege faana meduga moyawegen dia ekamuge sababun kalege faana jaluge heda kuram jehi wadagen anya harwande jaluge heda kurabe anya harwande efahuga ekalege faana allah devvi mi huwa fen ta'biruge sababun ekalege faana maqamati egen dia rasge faana fen huwa fene huwa fen ta'biru ingi wadagati hama ekani yusuf ge faana ege sababun ekalege faana maqamuli bigen dia bodu wegen wa maqameli bigen dia misruge hama aziz ge maqam ekale fan li wadagen dei misruge huriha gowan tak geveri ge maqam ekale fan li wadagen dei emme fahum ekale ge fanuge akhun taka ekale fanu mamma appa ekale fanu garen ekale fanu genne ekale fanange maqam li wadagen ma fahuga ewaha ke den ishara korwa allah rahi kurabani qala allah fi ta'wiliha huwa fi ta'bir allah rahi kurabani wa rafa'a abawayhi ala al-arsh ekale fanu appa mamma ekale fanu ari wadagen nevre ekale fanu innevi takhtuga wadwagen mikanden dima yusuf suratuga onnan miwaka war riti waake miwaka ki allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabani ei emme riti waaka kama ahsanal qasas emme riti waaka kama ei yusuf fanu ga waaka ekale fanu e maqam li wadagati e huwa fen ta'bir ga sababu ei misruge azizam mi fennani huwa fenuga haygeri evren fala haygeri mikalani adi ege iturun haykura gandu bes kalani huwa fen ta'bir go yusuf fana vidalwani tiyabami huna thadmadu kamen annan ule kam go khabar thadmadu kamen annane hain harwanden e hain haru tiyabami hunge kurin goan ko fahuri takati rakka kurate hain hara ei hain haru terege thadmadu hain haru ge terege kewmatta ka rakka ko fa misruge rayyi to muli duniya nga thadmadu kamen ei muli duniya nga thadmadu kamen hama ekani kaadu huri eruga misruge ekani ei yusuga faano ekale faanu ye ekama hawale wadagati ekale fan rakka kuri kaadu yusuf ge faanu ge ahunta ves kaade jehegen adumadu kan jehegen e duniya ge ikkan kolta ko mihum yanane kaadu ganna misra kaadu gannam yanane misra yusuf ge faanu ge ahum ves yanani misra kaadu ganna eruga yusuf ge faanu ge bappa fulu yaqub ge faanu ekale faanu yusuf ge faana medu ge hitama kurabba ekale faanu ge lolu ge fenu musmani gossa adlo adiri bekala ka be wadagen ei emihun emme bodon hasadeveri ekkantan ei yusuga faana deke ekare faana semen bodan lobi wada gana yaquba faana ekare faana kinabi wekane ekare faana engi wada gannawa mi mustaqbaluga ifada maqamen libi wada gannawane bekalikkan ehem wegen ekare faana deke ekare faana lobi wada gannawa komme ka yusuga faana medu ekare faana hitama korobba ekare faana ge lo fuluge fenum mismani gossa ekare faana mi fonum wani darin kolo kaadu gannam wegen misra yusuga faana yusuf faanu akhunta feni wadaga tuma ekuga ekale faana engi wadaga fimi ekale faanu akhuntakkan ekamako emi hunna kannege yusuf kame entawana yusuf faanu hare bodu fulu befa bihi har fan service har umur fulu befa eri ekale faanu eruga emi hunna kannege yusuf faana mi feni wadaga nawani diha akhun 11 akhun tibena ta ekale faana nda 11 akhun bunyamina ki aslu ekale faanu ebbada befa akha ekale faana midala widen kalemenge geegenen he ituru mihak timanna men mideni komme bolakam mihaware e anna mihakare timanna ge de naanna mihakan nete anna mihegge bolane timanna men de emi humna nonake yusuf faana ege wada ganna asu en akha ay hannu gennakan ehem ven asu eswal kuravies mihama emmen ekkon he ti geega alu werin ekkon he dene nonake timanna men geega we timanna men ge muskuli bappayaka ay timanna ge en akha wejje geega ena tan kola kuda kamu timanna men gene dennevi timannamen kalemenge bolare mideni kaadu ena goyagen nuni devana faharu asken nuane ena nula asikamuga vejjiyaka evves kaaden nuli bene kay yusuga faana kade faanu ga wanna kade faana dennevi agu emihon gena agwes emihonge kaadu tahonge teriya emenu fenne gotella afa bandare ei emihon ki fagirun ne emihon devana faharu gose chitan hulu wala gadige faasa kol femnima alun emuri devana harwas annane emihun gosse me bunane bappaye timanna menna kaadu bandu vecche muniya minnal kai timanna menna kaadu bandu vejje timanna menna den kaadu liben wati muniya min timanna menna ko gen gossi kamugawa namay yaqubuge faanu fonu wanen kuri far yusuge faanu fonu vi ma yusuge faana ngi honge digoi ekari faana egi wada gen fon dennei emige kurin kalem yusuge faana med ganta kuri kinen he em kinen he timanna ge kuda dari fulane ka kalem na ko fonu wan
kalemen emmen ekkon huwa kurare Allah gandi gosse ekalifana gellumen dene kama gellume tiya baamena kurimati vejjiya hamaykani e ujja ekanje nune gellum libige mani kalemen emmen e gellumuga shamilu wanji hene mani ujja marwajje marwanji hene ehnu devna gabulen qur'ana me e hamaykani e ujja e libunu gellume kama kan e ehnu ne kalemen ma kareke emi huwa kurima mi fonuwa tarifo yusuf gafan emi hunna mehmandari ada kuri kommekas demi hunna kalifan jafen hunna jafen heddevi komme demi haku de akun metibi jafatuwa bunyamin mi 11 wana hu bunyamin nan ekanita ennu mane den dibi diha ahu komme fas jafatu ga metibi diha mi hu demi hun bunyamin mi ekani ekalifan min wala deraifa yusuf gafan kare wada gen dannawani kive fahe deraifatini denna timannage ahaku wejje timannage e navina timannas demi hunna tibe denna timannami yusuf nami yusuf kalifan aslu akhaayat manne evves mi hokar munash de kalifan ge ari hoga inna fariq kurubi yusuf alayhis salam komme gotebe yusuf alayhis salam edi wadagen fi ekalege faano e kuda kokko e kalifan ari hoga behettewma e kalifan heddewi makare e allah engevi gotai kalifan hantak kurabi එම මකර කරනවාට අල්ලාහ්ගෙන් එකන් කරවීම කම කර කරනවා එයි හගීගතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම කරු හෙද්දෙවි එයි යූසුෆ්ගේ මේ ඉබ්‍රාහීම්ගේ ෆානුගේ ශරීයතුගා එකන් ඔයි ගොයින් එකදී ෆානු නම් දෙවි එයි වක්කම කොෆි මීහෙග්ගේ උගූබාතකි ඒරුගා ඒ වක්කන් කුරි මීහා ඒ මුදලුගේ වෙරි ෆරාතුගේ ගාතුගේ ඒන බුනා මුද්දතකන් අලෙග්ගේ ගොතුගා මේ ශරීයතුගේ මත එක්කනෝ ඒ ශරීයතු කොන්නනේ ගොත එකම මිස්රුගේ අසීදුගේ ශරීයතුගේ ගොත කන්නු වතියේ අකොම් මෙගස් කාඩ එමි හුන්ගේ ගාෆිලා බරකොද්දින මෆගු යූසුගේ ෆානේ කලේ ෆානුගේ ආමිලක මිදන්නවනි තිමන් කලේගේ ෆානුගේ ෆෙම්බෝ තාෂි ඒ ගාෆිලාගේ තෙරිය බුනියාමින්ගේ සවාරිගේ තෙරිය ලාෂ බුනියාමින්ගේ සවාරිගේ තෙරිය ලාෂ දැන් එමි හුන් ෆුරම් වෙගෙන් උනනිකෝ යූසුගේ ෆානුගේ ෆරායි පොන් ඊලාන් කරෝනි රස්ගේ ෆානුගේ ෆෙම්බෝ තරිගෙල්ලිචේ රස්ගේ ෆානුගේ ෆෙම්බෝ තරිගෙල්ලිචේ දැන් එමිහුම බුණනි තිමන්න මෙන්න කීමි වක්කම් කුරන් ආ බයන්න උනාලි තිමන්න මෙන් දුහා කුරි කම වෙස්සුනේ වක්කම කීයේගේ කොචින් ගෙල්ලිගෙන් තිය බෑමින් තියුලනි එන්දනේ මිස්රුගේ අසීසුගේ ෆෙම්බෝ තට්ටේ දැන් එහුනි චෙව කුරාර තිමන්න මෙන් ගාෆිලා චෙව කුරාර දැන් ෆුරතම එමිහුන්ගේ සාමාන්ත චෙව කුරන් ෆෙරි එම්මේ ෆහුම් මි චෙව කුරි බුනියාමිනුගේ සවාරි චෙව කුරිරුගේ ඒගෙ මෙ ෆෙනොමි දැන් එමිහුන් අදී නුබා බහෙන් එතන රසමුනි ඒනගේ ખાસවනි කුරින් වක්කම කොෆේ ඒගේ අසරේ ඒනේ කොෆේ හරි මානක යූසුෆ්ගේ ෆාන ඒකලේ ෆාන හිප්පොලොම් විදාල විහාදනු බබයි කෙතිය බෑනක් එවස් හයියතුගම කරෙන් එවස් එකලේ ෆාන රීතිකම මීයකු එනයි කෑරිග බෙහෙට්ටු මට්ටකා එකලේගේ ෆානුගේ බොලුගේ එළුගේ තුමත මේ කුඩයිරුගේ ඒ තෆ්සීරිල් මෙන් විදාල ෆාන කොම්මියකස් බුනියාමීනුගේ ගාෆිලාගේ තෙරෙන් වත එකලේ ෆානුගේ සවාරිගේ තෙරෙන් එතහිනි ෆෙනුනි එහිතුගා එමිහුන්ගේ තරෙන් බොඩකන් හුරිමි මීහා එමිහුන්ගේ අහා ඒ බොඩකන් හුරි අහා මිබුණනි තිමන්නමෙන්ගේ බප්පය කී වරබ් බොඩ මුස්කුලිය කේනයි එනවනි මි ගොතන් හුවා වෙස්කුරුවා ෆය තිමන්නමෙන්ගේ තරෙන් එකකු බහට්ටාරේ බහට්ට ඒනගේ මකාමක බහට්ටාෆ එකුජ්ජදු කොල්ලා කොම්මෙ ගොතන් වෙස් මිමිහුන්ගේ වජිහෙ බුනියාමින් ගෙන්දා යහුන්ගේ ෆාන් කෑරිය නුගෙන් ගොසියානෙක්කා මිමිහුන් කුරින් කුරි කන්තන් ගොතේ හදාන්නු නැති බුනියාමින් වජිහෙ ගෙන්දා එහෙම වෙගෙන එමිහොම මිබුණනි යූසුෆ්ගේ ෆානා එමන කන්නේගේ මි යූසුෆ් ගම ඒ කලියගේ ෆානා මකාමක මානකි බුනියාමීනුගේ මකාමක තිවන්නමෙන්ගේ තරෙන් හෙම්මියක වාට්ටාෆා ඒ කලියගේ ෆානා දූ කොල්ලවා ඒකේ තන යහූදා කියා අඛා මිබුණනි යහූදා කියා අඛා මිබුණනි ඒගොත යූසුෆ් ෆානා විදාලවනේ සුබ්හානල්ලාහ් කියනෙන් ඒ වක්කන් කුරිමි හයන්නෝ හේ වාට්ටන් ජෙන හෙම්මියගේ බලුගේ තුම තෝලවා ෆියා එවන් අනියා කරනෝ කොම්මක සිතුරු ගොතෙන්නේ ඉතුරු ගොතෙන්නේ එමිහුම් වකින් දුරත් faraata kajjehelafa yahuda me bunani kalenu handaange bor heye bappa kalenu kibannegi waawdu huwa ko faydi tibi bunyamin amura gennane kamannu gene siyage maane ki muli gafila ejhunu musibate ke එක ko salama vegennuane timanennu daaname miyadak mitanakunne timanne gannu kerene bappa kariya daaga kalemen daara gos munare e bappage daari fulu wakkam kofi ekamuge sazaage tanga hayyaro ejje embunare gos
දැන් මේ මිහොම් මිදියයි ඒ නාමි පුරානේ තිමන්න මිතර කුඟුඩ එන්නු දානම තිමන්නනු දාන මිත යහූදා මේ පුරානේ තිමන්න මිතර කුණු දානම තිමන්න හලාක් වෙජ්ජව මද්දාදන්න වත අල්ලාහ් කොම්මස් ගොතක නිකමාන් මෙදු නියයන් කුරබ්බන්ද තිමන්න මිර රුගේ උන්නා දැන් ගාෆිලා ඉදියයි යවුබු ගෆාන කෑරෙන් මිහොම් දරින්ත කොස්මරන බප්පායේ දරිෆුල වක්කන් කොෆියේ කමුගස සාය ගුතුන් දරිෆුල තංග හයියර වෙච්චේ දැන් යහුබු ගෆාන ඉදවඩා ගන්නවා මිහොම් ගරේවුම් කන් එයි ඉදාල වී මාඅල්ලාහ් ගේ හතරතුන් රක්කාතරි කමන් එදෙ මේ තියම තිය බෑ මිහොම් ගේම තිය දරින්ගේ මකරේ තියම මකරේදී දැන් විදාලන අල්ලාහ් තිමන් කලේ ගෆාන මදදු කුරබවානේ තෙන්ගේ කලේ ගෆාන විදාලවනි ඒ දරින්නේ යූසුෆ් ගෆාන ho fene to masak kuraan yar yusuf fan ade kutu ngadi se kai hanu vidala yusuf fan fene to masak kuraan enge darintam tibe fami purane bappai adiwe sama yusuf fan waha kayya tiya dakkani mihare kujjaga basves unnane fanawe gossen nuwa denne tiya bami huna nege kantatta timan kalege fan engi wada gannawa allah ge aduratu mahi ge zariya yusuf fan fene to masak kuraan anen aharo emi honge diye ene kas card rajhigen කාඩ කන්නම් බෙකින් එරහ ඔස් යූසුෆ් ගෆාන කාරිය එමිහුම් බද එමිහුම් මෙබුණනි ඒ මිස්රුගේ අසීසේ තිමන්නමෙන් හාලුගේ ජෙහිච්චේ දැන් මිහාර කුණින් ෆෑසායිස් කුඩ කුඩ ෆෑසා කුණින් ෆෑන් අයි ඒවර කාඩ ලිබේක වෙස්නේ දැන් නේ තිමන්නමෙන් මේ අයි කුඩ කුඩ ෆෑසා කුණින් හිෆෑගන්නේ මියා එකරිගෙන් බාවර නොස්ලිබේනේ කාඩ වෙස් තිමන්නමගේ මච්ච සොදගායි වෙස් කොත් දෙවා දැන් එකලේ ෆාන විදාලවනි කරින එගේ කරෙම යූසුෆ් ගෆාන මෙදෝ කන්තක් කරවි ගොයි දැන් මේ උන්න ශක් වෙජ්ජනි යූසුෆ් ගෆාන ක විදාලවි අන්ත යූසුෆ් කලේ ෆාන හේති යූසුෆ් කිදෙන් නෙවි ආයකේ තිමන් කලේ ෆාන යූසුෆ් මේනි තිමන්නගේ අහා බුනියාමීන දැන් එමි රොයෆ දන්නවනි තිමන්න මාෆ් කොත් දෙවාර තිමන්න වෙන්න ජහාලතක පුරවණු කමකේ දැන් යූසුෆ් ගෆාන මාෆ් කොත් දෙවනි මාෆ් කොත් දෙවා ෆදන්නවනි බප්පා යා මම්ම ගෝය ගන්නාර මිස්රා ඒ රෆුරුන් ගන්නාර මිස්රා ඒරුක යාකූබ් ගෆාන හිතාම කොක්කොම කලේ ෆාන ඔන්නවි ලෝෆම් වෙවා ඒ වගුතොස් ඔන්න වෑගම් විදාලවනි යා හස්රතා අලා යූසුෆ් මුරි හිතාමයිගේ බඩකමා යූසුෆ් ගෆාන නුගේ මච්ච එකලේ ගෆාන ගෙල්ලුන් කමුගේ මච්චන් මුරි හිතාමයිගේ බඩකමා කෑරිගේ තිනි ගායත්ති මාගමී උන් තමයි බුණනි අදිව සම යූසුෆ් ගෆානක මතින් හැගියේ ති හඳම කුරන්නේ කලේ ගෆාන තෝ කියම මාගෆුරදොම ජතරේ දෙන්නේ තිමන්නේගේ එගේ යූසුෆ් ගෆාන බෙහෙ ගොතුන් තිය බෑමි හුන නේගේ කන්තත්තන් අල්ලාහ්ගේ හදුරත යූසුෆ් ගෆාන විදාලවනි බප්ප ගෝය ගන්නාර බප්ප යමම්ම ගෝය ගන්නාර එක්කෙක්ගේ ගොතුන් මිතිවන්නගේ හෙදුන් හිෆෑගෙන් දාරේ ගෆාන තුත්තු ඉරුගා තුරුකුර විහෙදුන් කොලෙන් ගෆාන ගෙන් ගොළුවි ඒ හෙදුන් කොළ හිෆෑගෙන් ගාෆිලා ෆුරාගෙන් මිදියයි ගාෆිලා හිසාබන් ෆුරි හිසාබන් ෆෙරිගෙන් යාකූබ් ගෆාන විදාල වෙජ්ජ ඉන්නි ල අජිදු රීහ යූසුෆ් තිමන් කලේ ෆාන යූසුෆ් ෆාන ක වස්දෝ ආෆිය යූසුෆ් ෆාන ක වස්දෝ ආෆිය තිමන් කලේ ෆාන ඒරු ගාෆිලා මිස්රුන් නට්ටාලි එර හද්දිය මට්ටකා ඒ හිසාබන් යාකූබ් ෆාන අල්ලාහ් ක අදතුන් ඉෂාරාත වෙජ්ජි යූසුෆ් ෆාන ක ඉෂාරාත වෙගම් විදාලවි තිමන් කලේ ෆාන යූසුෆ් ෆාන වස්දෝ ආෆිය එහෙදුන් කොළ හිෆාගෙන් එම්මේ ෆොරකස් මිද යහූදා විදාලවි තිමන්නේ යූසුෆ් ෆාන මෙදුවයි කලේ ෆාන ක ඊතාම දිනි එහෙගොම් මි ෆාරකම් خبر දෙන්නේ ස්තිමන්නේ යහූදා kos ekari fanuga loofuge hedun jessewi ha jessew ma ekari fanuga fenum amra allah raddu ko devvi den e mamma ya bappa ya gowagen misra ekari fanu wada gannawani e hisabum mi allah wahi kurabani wa rafa'a abawayhi ala al-arsh ekari fanu takhtuga macca bappa ya mamma arwafiye wa kharru lahu sujada ehuriha emmen ekari fanu sajida kurab kofiye ekale faanuge egara ahunna ekale faanuge mammaya bappaya ehindu waqala ya abati ebagutu yusuf faanu inna wa hamidalwani e loba bappaye hada ta'wilu ru'yaya min qablu miyakurin etimanne fenun huwa fen ege ta'bireni fenuni miharo qad ja'alaha rabbi haqqan e huwa fen allah elvi teduwegen ba huwa fen egotuge wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn yar e huwa fen oti egara ahunna ekadi fanu bappa mamma sajida kuri e egara tariga murada ki egara ahun den ira handuga murada ki ekale fanu bappa mamma eye huwa fen ta'biro ekadi fanu feni wada gati vihi arafahuga huwa fen ekadi fanu huwa fen ta'biro ekadi fanu feni wada gati vidalawni waqad ahsana bi
ekalaange timan kale fan ihsan tere wodi ganna wafiye ei id akhrajani min as-sijn timan kale fan jalun ekalaange niradevvi wagutuwa wajaa bikum min al-badwi adi tiyabami hum irafhun timan kale fan karihan ekalaange genestevvi hinduga min ba'di an nazaga ash-shaytanu min bayni wa bayna ikhwati ei timan kale fan akhunna timan kale fan meduga e shaytana yadawa itterikan levvu mafahuga inna rabbi latifun lima yasha hama karun timan kale fan ras kalange ekalange irada kuravimi hakan oga tere wodgan nawalas kalange innahu huwal alimul hakim hama karun kalange muladden wodgan wa hikmay vanta ras kalange wa minha ma rawahu muslim fi sahihi min hadith anas ibn malik anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama hewlafa huwa fenuga terege bahimene mikanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ra'aytu dhata laylatin fima yara an-na'imu ka'anna fi dari uqbata ibn rafi'in timan kale faanu rega huwa fenuga deke wadagan fime nidaf on namihaku kan huwa fenna fadai ka'anna fi dari uqbata ibn rafi'in timan namen eruga tibi uqba ibn rafi'uge gekoluge sahabi weka ekali fan gekolugo waniko timan kale fan huwa fenuga fenejje fa utina bi rutabin min rutab ibn tabin den timan kale fanuge arihak gene une madina ga niru kaduru ge teren kaduru fa awwaltu rifa'ata lana fi dunya timan kale fanu huwa fen ta'bir qurba fime ei duniye ga harmenna matwerikan allah devum wal aqibata fil akhirati wa kamyab devum wa anna dinana qad taba adi harmen ge din allah saaf tahir qurba fikama ekane fan ta'bir qurba harmen ge din allah fulla matweri qurba fikama adi duniye ga saharna izzat devwana kama kala izzat devita islami dawle wargoda wegendi mul islami dawle mul duniya hukumat man kurawli hama efadan akhiratu ge be kalonna allah subhanahu wa taala kamyab devi adami huwa fana be gotun asfa be vaakata enko migen algon men engunu have secchaki huwa fen timba ekab be higen dagan ebba ki hewla farangal huwa fen teduwa huwa fen ei hewla fami hunna allah dakkawa huwa fen komme mi kan huwa fen allah dakkawane ei nabi kam go far kam khabar tawge terengi mene kame demmi annani miha duwalo fikru qura kurunta regala fen gen diun yang algon mi ken huwa fen ki bilaike haqiqatan nuwa ichke ei haqiqatan nuwa huwa fen ki demmi annani shaytana ga faratun anna huwa fen ei hitama kurani huwa fen taka birwari kurani huwa fen taka mifada huwa fen ta ei shaytana ga faratun anna huwa fen ta efada huwa fen mistakuna kiyadi gen nuwane kiyadi nima itura miha hitama kuran jehe fada kandat kurimati wegen dani ni huwa fena be gotun warduan aswa bay vakata duai ki allah subhanahu wa taala algon min hewla fa bay kam galebu hew rangal huwa fen fenna bay kam galebu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh